Signora Filomena Neno Abi husi aldea Tula Ika bairro posto sika suku Lifau posto administrativa Pante Makassar oe kusi Raiwa. Signora Filomena Neno Abi declara kata hau hakarak entrega honi rai privado ba estado atunune belhari hotel iha aldea Tula Ika bairro posto sika suku Lifau posto administrativa Pante Makassar. Signora Filomena Abi deklaratan kata anti sosai husi rai idane tengki sel uluk lai indiminde saung o ganti rugi bahaune rai idane tambah rai idane laos rai estado mai be haune rai privado desde uluk husi vija bosira karik sidauk selu indiminde saung o ganti rugi hau sidauk bele sai husi rai idane. Filomena Neno Abi Anak flo, anak fe, me lamo fe ki kanti rutina to. Kanti rutina lau fe, akal fe kafe alok kafe. Kung fe kanti ru. Hita hit na jampi ba. Signora Filomena Abi hatutang kata laos haulakoi atu sai husi fating idane hau hakarak sai husi fating idane atunune bele governo halo desenvolvimento iha rai idane mai be anti sa atu sai kahamamuk fating idane governo tengki selu uluk lai indimine saung o ganti rugi. Kalau fe kafe alok kafe. Oh, betul. Au pau ni ba na. Aku tahu napa, itu tak. Kalau ini nak alam ini nasi nenek kita, nak alam ini bote. Kalau ini alam ini falta. Karena ini kita harus tahu. Semua ini harus tahu. Jangan. Pribadi. Bawa bos. Ala mes, ala naik kafe. Oke, dah. Nak lagi lu nak jano umi ofta bain na jano Abo kemban au kafe kamu kan na jan ino ba abo na choy no bale abo no la au kafe necesita na jano Maluk Shirat, atu hetan informação nebe factuais no atuais, meta haluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambutang notificação, o comentário no fahetutan ba media social siraselu.